As chamanikab Jehova kait boroindo age nekalewen kipsengwet siketebe kelyekchik yekinetigei konetisiet nebo wikini eng lesson namba 11. King'olole Ruth ak Esther. Yekitesetai keng'olole kabarunoik ak kerkeinwek cheinetech ole kanyol kinetitegei maunotet. Kounotok atinye kiboitinik chemi kobotechi chekamoche akochi boroindo asikobit koborwogei ak kiboitiot Arap Ng'etich noibe kebeberta notoune asisini keng'olole Ruth ak Esther. Tatyo aib kebeberta nebo Jumambili neng'olole rubet eng kotab makatiat. Kibitundaro rubet eng chogetab makatinik. Kongoi otogotin. Kongoi arube Pastor, kwane Lilian Maswai. Kemiten Jumatatu. King'olole kekere Ruth ak Boaz. Otogotin, kongoi. Arube Lilian kikurna Evelyn Tarus samik kwaeng kasi nemwae kolen Boaz ko katyokindet anan ko Boaz ko sarunindet. Otogotin kot. Chamgei tugul chamanikab Jehova, asubi Evaline ko ngainaik ko Stephen Aramaru, kibendi kinetige tugul atindiatab Amane ak Setani. Kongoi. Kongoi mising ane ko Pastor Nyalilei. Ami kongwan kasi nemwoe kolen kou betusiek cheuchu. Otogotin ak kakwek tugul ak amwae kongoi mising eng kosikyok ak ichek chetyeme sikosirwech. Kimwae kongoi kisome kele ngobirok Jehova ak kotestai kosubech. Yekisisin lesson nebo 11 keng'olole Ruth ak Esther. Okeng'alale kerkeinwek chechang ak kabarunoik eng atindonik chekokisubu ng'orondutab roboinik cheikweng'wech akobo tuguk chebwonei kou urwetab ketit neiwektech keba ole mitei ketit nekiurwenyi notok. Kit nekakwong'e eng kwonyichu oeng ko atindonik. Netai ko Ruth nekichebobun bunu emetab Moab. Ako eng oret ne inegei ko kitun kobunji ko amu kiketun weritab Elimelech, chito nebunu Benjamin, Bethlehem, Judah. Bethlehem, Judah inendet na Benjamin. Kotun kakokesunegei manung'otiot koyach kowek gaa ole kibunu bichu ak nyokindi tatyo nyokobun oranitak Jeiso. Eng atindiotap Esther ko chebo gaa nekikisich ak kelul kwo emetab bun kawalgei. Kibo bunin konyo ko kong'et ni kwo ko nekabo ko kwo kechun. Ako ng'atindonikab bichuto kwonyichuto tuwai koborwech akobo luget nemi tai ole kibendi ak sarunet nenyokosarunishe kipsengwet. Atkan kora keng'olole eng tuguk chebwonchin kakesunetab ng'ony, lugosiek ak pichinwek ak kewelutik chebune biikab Jehova. Atkan kora ko ng'olole maunotet mising eng ng'ong'utiet ak Daniel, tiong'ik ak betutab nyalildab Jakobo. Eng ichek chetun saptos eng kakesunetab kenyisiek. Ako atindiotab Ruth ak atindiotab Esther ko ngamite pichinwek akomi nyalilwogik kekere eutab Jehova nyokosarunishe. Asimakiker kityongon betusiek tugul kaiweisiet ak toptopenet nebo sikobun ng'o nyalilatak kwe, lakini kakibor kochorugei Jehova ko etindenyo ak sarunindet nenyokong'usei kou ng'etetiot mecheita nekakisarune maat
akong'us chechik chetililen eng betut agenge nebo sorunetab kemboi kwen. Kounotok ko ki kristianik kotos mi kabwatutik chok toptopenetab kaiweisietab nyalilda nenyonei, anan kikere sorunet nenyone eutab Jehova nekim ak nyokong'usun kou mecheita eng maat orit tatyo kobunjin katerteret kou werik somok chekibo Yahudik chekikisarune maat. Kitabutab Esther kurget 5:2 komwoe kolen akingoker laitoriat osotionyi Esther kotononi eng seremut, konyor chamet eng tainyi akoyokochi laitoriat Esther siarit nekibo dhahabu nekitinge eunyi. Akorikta anyun Esther akotwa walitab siarinatak. Eng baunatetab emetab Kaldeek eng betusiechotok ak eng laitornatetab Asueru ko kimi ng'atutiet nekimokowendi akot osotio taitab manung'otionyi amakikur. Kit nebo kotieche seremut ko kikitile katit. Ako kaboisie Jehova laitoriat nemelen kingen logoiwek chemiachen kosor nyalilda nebo biikab Esther nekiakwai Aman kiket. Unotok ole tun sorundoi Jehova biikyik. Unotok ing ng'atindonichu aeng kekere ole kiboisieito Jehova atindiotab netai Ruth nekowo kot komee maat Elimelech ako kitun kobit tilyet nenekit nekitun nyokokeleny mbaret nekiakewalda kou ye kiakealda mbaretab Eden ak kecheyatab Adam. Konyo sorunindet nekibun kipsengwet nekinyokotun cheptab orani asikobit kowek maatab Adam nekiakome kokaek Adam nebo oeng. Kounotok ing atindiotab Ruth kekere yotok. Kokeny nyekekere ing atindiotab Adam kirwoket nebo meet nekiakochopchi Haman ako kinyorgei kipsengwet asinyokobit kowal akobit sorunindet nekikiboisie Mordekai ak Esther kesorune biikab Jehova. Unotok kanetisiet eng nwokindo. Tos mi chi netinye tebut anan ko ki netese eng yotok kotomo atiny eng nwokindo Jumambili kora? Ole kakure Mara ko kakur Mara rubet. Kicham kelen njaa utoa nyoka pangoni. Ora te koroi kot koye merieng'et ko kang'e rubet eng Bethlehem Juda. Kitabutab Ruth 1:1-5 komwoe kolen ibet rubet eng emetab eng betusiek chekirwochi kirwokik ak kiwo chito age nebo Bethlehem Juda ipkomenye emetab Moab ak osotionyi ak werikyik oeng. Kainetab chichoto ko ki Elimelech ak kainetab osotionyi ko ki Naomi ak kainetab werikyik oeng ko ki Malon ak Kilion, Ifraimindetab Bethlehem Juda. Ak kiit anyun emetab Moab akotebe olotok akome Elimelech manung'otiotap Naomi ak king'et inendet king'et ak werikyik oeng akotun osotik eng kwonyikab Moab. Kainetab age ko ki Orpa ko kainetab age ko ki Ruth. Akomeny olotok olobo kenyisiek 10. Akibek tuwai Malon ak Kilion. Kibekune kwonyichotok lagokyik. Kibekune kwonyotok lagokyik oeng'u ak manung'otionyi kong'et mosokik somoku. Tebutiet ne nekeng'et koroi kang'akobit bistoet akotuitui bandab Israel eng Jehova. Koistogei torornatetab Jehova akobit rubet eng kot nebo makatiat Bethlehem
kakuyenyi ko kotab makatinik. Kichoket neu nebo Rift Valley ole tiegei emet komugul eng beek bandek, ko ngobir bitokwek eng Rift Valley kele mami bandek kochamune Ukambani ak emotinwek komoswek alak. Ko kingya kobir rubet eng yu koyesta bichu kosor komaswek alak, komwochi boyondoni emetab Moab amu kitinye werik oeng Kilion ak Malon cheki lagok chekimiondos atkan kora. Kingesich lagochu koek kole bune tung'wo atkan kora yuto amu mionwogik chekitindoi ng'etichu tuwai imuch koborbor borwekwak kole maribeu amamong'u Jehova nga ki kainenyi Elimelech kakuyenyi kokale Kiptaiyat kwandanyu ne laitoriat, ako matakobun oretab kayanet koyan kole yote Jehova oret, komwechi emetab bun, emetab biik alak chekiba kapkain ipkotebe olindok kole ngawa kityo betusiek cheng'ering sawek, ako kiwalak betusiek chotok ipkonyor makornatosiek eng olindo ako kaikai kotebe olotok kosir kowekchigei kotab Jehova ole mi hekalutab Jehova. Akoi tun kimaluch makinai kele kibar ne boyondoni, ako ingotokomi Kipnene kotunis werchu matakowek kou Abraham nekile amoche kewek ipkecheng'chi murerenik lagokchuk eng emet olin amu kakwo boyot konenet murechu kamet inegei ipkotun tibikab olot, ko nematya kobek akichek kong'ete nguno mosokik somoku. Tebutiet nekakitebekei eng yu ko ni: nyumnyum atkan kora keker kiy neilen ara ngomakararan yun, ngomami ng'oliotab Jehova, ngocheng'e sikobetyo lagokchuk, lakini kaikai ile ara nguyo mayami mokornotet yundo, kale katamuti lakwenyu sukulitab kanisa anan awe olin, lakini ara ngokararan somanet olin kosir oli, anan Lot akine kokirche chekiot koker kole ngomakwai Sodom kosir oli, kole ngawa undo ne ngalen kisoe karon ak koskolen maame kiy. Ko ngap komi tuguk chekonech kemete Jehova asikererekyote. Ngiker ole kiweta Lot ak ole kiweta boyondoni ko kinakta kiti kole acha mabawendi town atebe lo besiek tutin ile ngukaloi town awendi kotanakta kiti, inoktoi irerekyoti ngototun kistugani imi town katikati. Tuguk chekiyaak eng kap Lot chotok. Tos ne nekonech kererekyote akot ing atebosiekyok kotong kimio kechubisiei ilen acha uye matamach oli koto mutai makoimin tukyoto kaloksosiekab ing'onyoni kotokoimin iitu ngipkomi betusiek alak maimake choto kotokobendi koebu lagok kitikin ngibi ikose komi katikati kakebendat buch kotoimwoe kotisis kilyochini yutok asimaka kiretomin mirioni kotko ngibikose imi kwenutab riret ako kilen acha aribegei noto amune kimet kab Elimelech amakinai ingotoretech Jehova akot akichek sikenai kele akot ing kakesunetab tuguk tugul kobwone tuguk chereyonu kunitok cheimuchi kochutech kotko ngipkestugani kokakeloekitu eng kotab Jehova ako kikimi kotab Jehova. Yetesetai ropta nebo let, yetesetai kakesunetab tuguk tugul kenyorwech kokakikichutech betut ing betut kokakeloekitu ak Jehova. Tos mi chi netinye tebut anan ko ki netesei eng kebeberatan? Ngates ng'oliot nekemwa kobo boyondoni nekikure Abimelech. Mwoe atindonik chebo Yahudik. Elimelech inendet. Abimelech wei. Mwoe atindonikab Yahudik kele kimitei boyondoni eng nganaset nekikure Tebes. Kokitokomi yoto nganasanatak kale kowir chepyoso nekimitei kot nekergei ak kotab ghorofa barakiat kole kowir koita. Ko kingowir koita kale kokwer Abimelech. Eng kweret nekikwer
ko kikwer neng'wan musin ngowir sinyen kwondo koita ko makergei ak ya kawir muren amu meche kotar busi nebo kwondo. Koamu nyigisindo na olen Kalias koteb ole ng'o ne kawira. Tap kole kong kole ko kwondo. Kwa kimnyala bo muren kole makoi barak kwondo. Komu kakwai kwondo kit ne kakwai kale konerech Abimelech ini. Akole atindoi rotwetab chok. Amu akile kikwer yep kambaut chu, ye metit, ye kundit nebo metit. Kale kikwer kabisa nyigisindo abwati ale koita nekiyo. Amu sindakakiwir ne koroba kitorchin kokwerin kabisa komie. Kale kobwat Abimelech ini kole makoi barak kwony. Koamu nematin kora amei. Ingame. Lakini kale kocher rotwetab chok nekitindoi. Akokochi kiboityo nekimiu akolech bara. Ko kingomwochi kole bara simakimwa kele kobar kwondo amu nematin kora koikonye nekakokwer kundit. Kubet ko ako komyan ako makosabe. Komatakomach sikemwae kele eng betusiek kele kibar ne chichi kele kibar kwondo komatakomach kunot. Kocheng chito nyu kolech ikeswo. Ko nebamane kocher rotwet kanyine nekaba chichi aketor inendet akome. Ing atindonik chu kikimwa akobo Israel kobor kole kakoit korot nekabit matokoti kokasit Jehova chichi. Ako ing atebenyi nebo Abimelech ini kokakonyor ng'wonindo nakile tun komi kiy nekiyam tupchosyekchik ak tilyanutikchik akobek bichoto. Kame kityo ametes ale tap komi tuguk chekaakis eng chi koamu kamaibwoti lookse kunotok inerech iutye kamang'uneng'ung iutye ile oye. Angot kwonyik chechang komuchi kobar biik chechang. Nakatalen keng'alal sikosop chichi Kenya kokitasopse. Lakini ing kabwatutik chik komakingen kele amune ing neregekchik chekiyookis. Kongoi. Tokomite tebutyo age anan ko kiy netese chi amache atach mwalimuiyot nerubei. Kongoi missing Pastor, abwoti ale kaitiny kimasta nenyonet. Ko ngetestai eng yotok keng'olole Ruth ak Naomi. Ko kakosirto boiyonyi, kakosirto lagokchik chekakemwa kele Mahlon ak Kilion. Ako kikosirto boiyot Elimelech. As kong'et Ruth, kenyoru eng Ruth agenge koitet lo, kone nekebwat Naomi kole taliang makomi boiyot, makomi lagok kakobek. Kole sigara makaikai gaa, nabwoti biik chechang kimite ole mite koile kaikai ole mite biikab gaa. Kong'alal Naomi kole king'et inendet anyun koboto eng koitet lo, kole koboto chebo werikchik komache kowektakei eng emetab Moab. Amu kokas eng emetab Moab kole kikorutochi Jehova biikchik kokochi amitwogik. Ibwoti ile kikaba atkinye amu kimite rubet kokakoker kole kikokas kole makoya olimbo gaa. Kong'et akiwo eng komasta nekimi koboto osotik aeng chebo werikchik akiba bandanywa wektokei emetab Juda. Akilenji Naomi osotik chotok aeng werik chebo werikchik koba oweke ingowek agenge tugul kwo kotab kamet. Ngoyoiwok Jehova nemie kou yekiyochi bichu kibeku ak kou
kikoyoiwo kou yeyoiwo kingokono Jehova konyoru kamang'unet agenge eng okwek eng kotab mong'onotikwok. Oh, Jehova toreto. Yeityo kong'utut ichek kaikochigei sosere olecho wek amu kaker kole amutyono yait kaa iboliochi koker kole kikoyoiwo chemiachen kitebi lagochu chepyosochu oeng'u ak kamenwa Naomi kolotebi inyoru as ing yutok kole kawekis kiwek Orpa koba Ruth amu kile Ruth achicha bendi ak Naomi koba tuwai koite 15 akilenji Naomi Ruth kero kakowek kwondap kamurtang'ung kwa ole mi biik ole mi kamenywa nyi wektegei akinye isub nebo kamurtang'ung akile Ruth eng 16 kule Ruth ameim amekaikaa abakachen awek awo kaa amasubin amu ole iwendi awendi ak ole itebe atebe akane eng biikchuk akeku kamuktaindeng'ung kamuktaindenyu. Anyoru Ruth kole aja kakoyan lakwani bo biik chakilen biik che akot eng gaa kelen kimut lakwetab wui nyokolya yani biik chemakingenkei chemakile Jehova aja makituitosi ak bichot ko kikoker lakwani koker kole Jehova nenyinet ko Jehova ne biikuk weku biikchuk konam oret koba tuwai koite 22 eng noto kole kiwek anyun Naomi koboto Ruth chebo Moabindet osotiatab werinyi chekiwek eng emetab Moab akiit Bethlehem eng taunetab kisichisietab Sairi koit kaa Ruth Naomi ak Ruth kait anyun mbaret melen ile kikaloi kikang'ot kikameto mbarenwa makongen is kole tinye ng'o anan kolyo ko akot ngotko tinye biik chetinye komakonye biik konyapan koyach kocheng kele makat chito nebo orenwa tilyet nenekite Elimelech sikosor tai amu kole ngelen oye utoroch Naomi kakoit kole Naomi achicha kotko matokureno akot kainet Naomi amu kikong'et Jehova kotitiyeno okureno kainenyu Mara kakokochigei kainenyi koker kole kikwachi Jehova koipchi melekto nekikakoyaak amu eng betusiek chechang komi tuguk cheyookse iker ile achicha anendet kialet kole kakotitiyeno Jehova kotkobek kome boiyonyu urani kime werikchik aya urani mitei yu nguno kakoit kaa matinye ole wendi kakoet amu kitokong'ololso ak lagochu oeng Orpa ak nini kolechi ane kaetu makotinye kotole asiche lagok asikobit lagochu kotuno akot ndosiche sai kotos koekitu kot koit kotuno kosich lagok ko king'ololseni iman is no ilen ile mamitei kenyisiek chebo akot lagok oba kaa kocheng koberur kolechi kocham kolechi oba kokile Ruth achicha kibendi tuwai ko yekakoit anyun kole achicha kikotitiyeno Jehova ko ngap akot sait age komitei biik ibwoti ile kikouit sobet kong'wanit maikere Jehova ko Jehova nebo chomyet ko kiy age tugul imoche itokyi Jehova
Lakini akot eng Saburi 34 koitet 18. Saburi 34 koitet 18 kolene kale nekite Jehova icheket cheilyotin mugulelwokikwak akosoru ichek chekikonyeratitu tamirmirikwak. Kongoi inye ngot ikose kikas kinyalul no kilen eng Kingeresa kayeku depressed ikot komaikere ile tokomite namna tai amu tuguk chekakonyekisitu eng yu. Kale nekite Jehova ikur Jehova amu kimite ngwony nekikoite title nebo mbarenyo eng Kapeden. Ko nguno kikonam chito age title neikere ile kainyalil mimi kimasin kaimang'une olimbo Moab ngirone keitu gaa metinye ole itundoi. Koit anyun kobit eng kurgetab Ruth 2 kaitet 5. Ruth 2 kale yeityo kolenji konyor Boaz ne tilietab Ruth tilietab Abimelech kait sarunindet ne notok katyokindet sikobit ngot komite chi nekitinye mbaret ko inendet nepkolen konu mbaretab Abimelech. Ngot komi chi netindoi kitindoi Abimelech deni ko inendet nelipondoi asikobit kosich atebet neyome ak Ruth eng yu. Ketuiye as eng yotok kolen boyondoni kokitinye mbaret kikikesishe makakekas kele kiitu betusiekab kekesishe momi rubet matinye beek. Kong'et Ruth is akine amu kikimi ak mama nenyinet makong'ete is Ruth kowendi kole kwo Naomi imbar ipkokes anan ko turturonik kole Ruth awendi kocheng'at turonik ipkoturturonik eng imbaretab Boaz. Koker Boaz amu kotore turonik eng yun kokimekekese beek tugul. Kikimeto mbaret eng taban kole asikobit konyokonyor chemotinye asikobit kosich amitwogik akichek chemotinye. Lakini rani kiketur turonik akot tiang'inik kokikekwai. Kwe tiang'inik kot komami chi nenyokonyorune akot tiang'iat no lel amu makomi kwenik konyokokweoti achicha kikwee tugul kitutu tigitik sikobit keipchi amu kimeche kilale maat kot komami chi nenyoru. Kibwoti kele ngot ndaromchini chito beek komabarie rubet amu Jehova nekonech. Kokiyai nemie sarunindetab Boaz. Kole Boaz oyee kong'ololso eng yu ikere wendi Ruth 2 koitet 5 akoi 20 inyoru atindotab ole tesetai. Iker eng yu koleji Boaz kakonai Boaz koleji ng'o kakonai kole bo kap Abimelech ako kakonai Naomi ako kinyo kong'ololji kutikon Naomi akine abwoti ale sikotestai eng yotok. Inyoru ile Boaz kokergeit ak Jeiso nekinyo akocheng'ech makialde mbarenyo maketinye title akonyo kocheng'ech. Konyo kakong'ololji Naomi kole tilyenyo ui yotok menakte eng imbaret age iwe turonik imbaret age itebe yutok kileji Boaz tebe yutok ako kileji otwokekchi motwa. Ko ikere akot akicheket kometwake eng imbaretab Jehova. Kokainyo kap Jehova tebi ak Jehova mewe mbaret age icheng. Ko kingokakoit anyun kele moche koleji Naomi yani kotun Boaz asikobit kokochi kolal maatab Abimelech amu kikakeisto kaineng'wa nekit keutye kainetab Abimelech kele ilole ng'o maat makomuchi Naomi kokakobit Boaz. Kole Boaz akine achicha ingetimite tilyet nenekiteno akweket kosir inendet. Ko inget ile akot acheket ngap koit kokakenyonji Jeiso konyo akine netindoi title
nenekitene yani chorwet nenekitene amu kikotebe sobenyo sayote kokurkurech ak ng'alek shetani. Koek inendet nyokolen achicha anekitenen inyendet keal mbarani, biik tugul chemi mbarani tugul ko kikoek kiboitinikchu, lakini kole Jeiso achicha maunot. Kokibit kisitaushawishi Boaz kounoto, lakini kibit imanda ako kikochi Jehova kamuget sikobit kotun Ruth, ako kibit oret nekanye kesich Jeiso kobun oret Ruth. Ilechigei ko kicham Jehova kwai tuguk cheu chu, ilechigei koyan lakwetab Kamobait nekikilen achicha akiker ko inye nengalen kele achicha inye nebo kot age nemakichamen akicham Jehova mamite agenge sikenai kele Jehova chomyet akonyone Jeiso amu chame akoba agenge age tugul. Akere akot eng kaniset nebo Jehova ko kichamech amu kale osotiot ko kerkeindab kaniset, nyone Jeiso akoba kaniset, chame Jehova tugul. Amache akochi mwalimuinik sikotesyi ng'olyon neimuchi kotesyi. Amache amwa ale amache amwa ng'oliot agenge. Chicho kibo oret nekinekit kokingip kemwochi kobaibait nebo kwong'ut kole aale mbaret, kelechi bas ng'et anyun inai ile betut iale mbaret indiin Ruth nebo Weri. Kolacha mamoche yoto. Komi biik che rahisi koribise kipkaa anan ko kiy nekararan ya kashep komasta nenyi. Kong yekilechin itesyini anyun itwoktoin age iloe miletab kai kole chito age mabote noto, lakini nekelwo anyone mara ya kwanza netai, lakini nyalil ak mosigetab kaatak komaboto. Kokayute komeche ketebekei kele tos ne nekonech keeku chechobotin eng toretet. Ngap kotoretin chito ako kakoker sabuk tai yun kole ngumaya yun kyakong'ete chepyoset age kong'et kokakosit koku akotinye tuguk chechang nea, koker okiliot age kolech ang'i ndotoretin kabisa alipani kila kitu, lipanut kabisa akoi tun iru asikobanjo mbarani. Kole koko sawa kole nginde sei. Oye kilipanis nikinye ipkome inendet kong'et koku ak tuguk chik amu kikaisabuk ine kole alipani kenyisiek 5 kochot kogo kobunjo tuguk ko nguno ko ne nekonin ngiro chi ne kasho kasarta age tugul ako kila kwae hesabuk kole anyoru ne eng yu, ko kale kipsengwet toret, maya katoretin kityo anan maya kasyepin kokararanit kimasta neng'ung iker ile ngasobe toret akilaa milet akot ngot komi kiy nemakilun. Kongoi. Kongoi mising ikere nguno kakemwa ile no kinyokoesho ko kibitas ko makakoesho ni kole acha mamuchi as kotiakak Boaz kokochi lainda Boaz asikobit kondi. Kongoi mising atoche mwalimu nerubo. Kongoi Lilian ak Pastor Ngetich. Nekit kokakotar lesson nenyunet. So, kakinam nguno kakong'et Naomi ak kakowek ak Ruth. Makomi kakobek koyo makomi matakotesak matakolal maatab Elimelech amu kakobek werik ak kakonyo Ruth. So kimeche kiro as Boaz ko sarunindet nebo Naomi ak Ruth. Ngemwa kele sarunindet ko chito nelyon katyagindet. Sarunindet ko chito nerestoeni anan neibu kokeny hope. What is hope? Koibin hope ko ne nguno eng Nandi? Kamang'unet nebo kap Elimelech. Kingo kakosirto Elimelech ak kakosirto werikab Naomi ak kakowek
ko kimite konaat mising ku yekakomwawech Lilian Boaz. Ko kindakakoro Boaz Ruth konyo mbarenyi nyokoture turonik akoibe, ko kicham mising Boaz Ruth. Lakini kimakomukokse as kotun Boaz Ruth amu kimiten nekinekit mising eng laindab kap Elimelech. Ko kosubkei ak ng'atutik chekibo betusiek chotok chekibo kandiet, ko kimukosikyin kochamban Boaz akoteken over Ruth. Ko kit nekikiyoe eng betusiek chotok cham ketile ng'alek anan ng'atutik ko kikibendi ormarich. Ko kingen tugul kele Ruth ko kibunu Moab, ko kimukongen culture anan kimukongen atebosiek chekitesetai eng emet nebo Naomi. Ko kiek mising Naomi inendet neng'ololjin Ruth akobo atebosiek chetesetai ak tuguk chemoche sikoaakis. Kekose ko ngisoman eng kitabutab Ruth kou chekakakonech ketou, ko kikochi Ruth komwochi mising akakomwochi kolechi Boaz ko nekinetενech mising eng lainda nebo Elimelech. Ko king'at Naomi Ruth kolechi ameche anyun asiwe yekakobois Boaz, kakoit koskoleny, ameche asikobit ibiru eng kelyekchik akitugekei eng ngoriet eng yotok asiyekus kong ki oret age nekibo kobor kole kakobek betusiek chekimoneni Ruth akobo boiyonyi. Kakoit betusiek chekakoek ready anyun konyor inendet kitun kokeny koek neitiagat. Ko kimakat as eng yotok komi chi nekimuchi kwal mbaretab kap Naomi. Ko kingoit yotok amu kimakomi wero neimuchi konyapan anan kwal mbaret, ko ki ne nekiyaak ngesoman eng kitabutab ateptab Lawik 25 komwawech ne yotok. Kala ak ngoek banan ne otupche ak kwalda kebebertab oldanyi, konyo anyun tilyenyi nenekit konyo kotiach notok nekialda tupchenyi. So kekere kele kimakwale chi age tugul mbaret nekabit, kiale chito nebo oranatak. Ko eng kitabutab nekibwate ng'atutik 25 komwawech ne? Nekibwate ng'atutik 25 kaitet 5 akoi 10 ngele akoi 9 komwae ne? Kale ngomengindos chetupcho ak ngome age amasich werit komatkotun chi nebo sang nekamee manung'otiot, ingondi netupcho akoek manung'otiondenyi akomutyigei koek osotiondenyi akoyochi kwonyotok nekatayochin ng'etab kamet manung'otiotab kwonyotok. Ingotochi werit nebo tai neisib kosiche kwonyotok kainetab ng'etab kam nekime simaburburenok kainenyi eng Israel. Ak ngomamache chichotok kondi osotiotab ng'etab kamet ingwa anyun notok bo ng'etab kam olemi boisiek eng ormarich, kwo kolenji kaesho bamuru kotononchi netupcho kainenyi eng Israel. Kaesho koyoiwo nenyoljin tupchetab manung'otiondenyu. Kekere eng yotok kele kindakakomwochi Naomi Ruth kwo ngesoman eng kitabutab Ruth 3:9 akile ing'o akiwol kole Ruth cheptong'ung neotwaket tuge cheptong'ung neotwaket ngorieng'ung amu ii chitab oret nenekit. So ko kingokakomwochi Naomi kolechi ui abirue kelyekab Boaz asiyeteb inendet kole ing'o, ko kingoteb Boaz kolechi ng'o, kokasir kemboi kwen komite chito nekaru eng yotok ko kirue Ruth kolechi ng'o ni, komwochi atyo kolechi tucho.
Ko kingomwae Ruth kolechin tucho ko kimeche chito netoreti inendet. Kimache chito neribe inendet amu ki chitab oret nekinekit Boaz. Ko kingokas Boaz kunotok ko kimukomuchi koyai kunotok amu ki chito nekibo imanda. Ako kingen kole mitei chito nende nenekit notok kakamwawech Pastor Ngetich. Ko kiibwat inendet kole akoi aachi nemie kwonyi. Ko king'et anyun inendet akwo kokur boisiek 10 kobwa ormarichet. Kikose kele ormarichet ko ole kikitile kesisiek, ole kikiyae kesisiek tugul. Akebwone sinyikeng'alale ormaricheni. Ko kipkokur boisiek 10 ak inendet nekinekit mising eng oretab Elimelech. Ko kindakakomwochi as chichito kakomwochi kolechi mitei kouni meche kealda mbaretab kap Naomi. Ako chito nemeche kwal mbaret komwochi chichoto makimwawech kainetab chichoto kolechi ko inyendet. Kokon haraka ine kole oh yes amuchi aib. Kolechi as Boaz kokaile iale mbarani asi imuti Ruth. Komaesho chit kai kole acha ngotko kakoek nitok responsibility ko kipkobwat inendet kainenyi. Kobwat kole amu kakamwa Bible eng yo kole chi neindi kwonyotok ko lakwet nekakisich ne werit kekochin kainetab inendet. Nguno ngele kikendi chichotok ko kitakikochin kainetab Malon. Kimatakikochin kole kakobek nenyu. Nebo kaamut chepyosana kaal mbarani ko kakobek chechuket, kakobek the family kekurtoi ni body health ako makoi kocheken out akole acha mabitu. Ko eng yotok kobit inendet kokonkei Boaz koteken over. Ako kakikas eng yotok kele ngokakoesho komwoe eng yotok kakonai biik chekakekur. Boisiechu 10 ko ki witnesses. U katunisiet ya kibwone kaikur biik kobwa olechi kitunigei rani ko kakobwa chu ak nyikoberurot. Ko kingokakoro boisiechu ko kimeche kobor Boaz eng yotok kole kakonai chitugul. Ak kakoesho chichin so he's taking over. Ko koteken over kunotok Boaz. Ko kakosar laindab Elimelech. Kakosar Naomi. Ko kikochi kamang'unet koek inendet a redeemer, koek inendet sarunindet, koek katyokindet nebo kap Naomi. Kobit another hope eng oretab Elimelech. Ngesoman eng sirutik ko kamwawech ne notok ko kakoek katyokindet Boaz. Kale kiwolchi Boaz eng imanda koripchi sobet nenyone akotur laindab Naomi. Ngebe ak ngin history chekikisir mising konetech koboru boisietab Boaz akobo Jeiso ko sarunindenyo, ko katyokindenyo. Kou yekityach Boaz Ruth ak Naomi anan kou yekisor asikobit kainet asikobit laindab Elimelech kokeny. Koboru akobo katyaget netyochi Jeiso chito komong'chi sarunet notok ak rirenet. Notok kenyorchini kitabutab Efesoek 1:7. Nitok kobendi kibagenge ak kayanet ak kashinet ak chomyet nekinyo Jeiso asikobit konyo komechech ak kosorwech echeket. Koteb sirindetab lesson eng kitabut koteb kole eng kitabutab Job 1:6 akoi 11 ak kitabutab Mathayo 4:8 ak 9 ak Jude ko ne nemwowech akobo tuguk chemwae oindet eng yotok. Ngisoman eng kurgoti chotok mamu makimuchi kesoman nguno mesisomanchigei ko kurgotichu tugul komwoe akoborwech kou tuguk chekimeche koibchigei oindet koek laitoriat. Ko kaberberin inendet. Ko inendet neibu tiemutik, neibu tayoshek. Kangesoman eng kitabutab Job amu kingen tugul kitabutab Job, kingen atindiotab Job ole kinyonundo oindet kot kwo tuyet nekimitei werikab biik ak Jehova. Ko kibor eng yotok kole oindet ko katomindet. Amu kimeche kobor inendet kole Job komelen kele kiyoni Jehova kityo. Melen kele kitinye kayanet, kikim kayanetab Job. Kile kityo kayanetab Job ko kiyoni Jehova amu kikakoberu Jehova eng tuguk chechang. Ikere kot katamset neo kole melen kele keyonin Job nebo iman, keyonin amu kiberur inendet.
Ko kitestai komwawech kora kunoto kele katamindet neipchin lembechek biik akomeche amu sikobesio chito ak Jehova nenyi. Kora eng yoto kinetigei, nebo aeng kinetigei kele oindet ko inendet neibu tiemutik. Eng kitabutab Mathayo 4:8-9 kekere kele oindet ko inendet neibe tiemutik. Kakonech nitok betusiek chekingemuti Jeiso kwa ong'atet ak komut akoi akoborchi kolech ngikutungcho akonin ng'onyuni tugul. Kobor kele oindet komwoe kole ane neindochin ng'ony tugul ako nenyu ng'ony tugul. Komeche kobor kole chechik tuguk chemi ng'ony. Nebo somok ko kakonetech eng kitabutab Jude kele oindet koboru akobo betusiek chekiboru Mikael akobo bortab Moses. Kobor kole mitei boriet neo nebo spiritual jurisdiction, kale kilene notok eng Kingereza. Ing Nandi, yani spiritual jurisdiction. What could that mean ing Nandi ing biik che muchi kowal? Pastor Ngetich. Imuchi kielesan Kele spiritual jurisdiction. Jurisdiction. Ikimitei in Mikael over the body of Moses. Oh, yes. Struggle Yes. over spiritual jurisdiction. len ng'o netindoi imanda koib bortanyi. Yes. Mhm. Yes. Amu kaikei nguno in ku boiyop ko kikilechi boiyop ko kobochi tiop baunateng'ung. Kole nin kanyisiru kiwoto inyo komasi makoi tiech komasi inyo komastanyu. Kounoto kole nenyun chichi makonyi isiri kiwoto. Kaisiru kiwotet. Ko kimeche ko claimen kobor oindet kole chechiket tugul koboto chemi ng'ony kora. Ko nebo ang'wan eng kitabutab Luka 22:31 koborwech komoche oindet kayanik. Kobor amu kisib komwochi Jeiso in Petro kolenji moche oindet kosesak kou nganuk. Kole cheng'e oindet ortinwek tugul kotiem akoterter kayanik. Notok ko boisietab oindet kotugul kotumtum kayanik. Magenyi kong'ete kokochar asis akoi koskolen betusiek tugul, saisiekchik tugul komoche kobesio tilyandit nebo Jehova ak chito eng oret neibu katumtumet ak tiemutik chechang. Eng nwakindo komwawech notok akobo Boaz ko katyokindet. Koborwech akobo sobenyo nebo kristianatet ne Jeiso ko katyokindenyo. Ne nekakinetkei eng lesson ini nebo Boaz ko kakosor laindab Elimelech. Ko kakomutchigei Ruth. Kakoborwech kole kakinetkei akobo katyaknatet nemotinye ng'ong'non. Kikere kingonyo Ruth ko kekere kele kingowendi kobutoti turonik ko kitun komwochi Boaz kolechi akotuchi nganuk alak sinyebwa biik chenyikoturei. Ko kingen kole mitei Ruth yotok komuch konyorchigei akichek. Kobor akobo chomyet nekikonkei Jeiso kosorwech eng kitabutab Efesoek 1:7. Nebo aeng ko kakinetkei akobo mieindo ak ayebindo nekitinye Boaz. Ko kakinetkei eng yotok kele ko ki kristianik konyolu keitchi biik alak chenyalildos, ketoret icheket chemosoki, ketoret icheket chemakomake chi eng ng'ony. Nebo somok ko atebet nemie nebo imanda nebo Boaz. Kingokakonyo Ruth ako kinyokotebe kelyekchik kembout, ko kitatekeni advantage Boaz, lakini kiyai mieindanyi akonai kole kisubi ng'atutik chekimi eng betusiechoto. Kwa ipkocheng nekibo lainda nekinekite laindab Elimelech. Amu inendet ko kibo oranatak iman lakini kimi nekinekit mising nitok kanyokoesio kole acha. Ngokakoek anyun namuti Ruth ak mbaret ane kameche mbaret kityo ko kingoesio ko kiisub oret nekikararan. Kimkotemene Boaz komut Ruth koek kwondonyi eng oret nekimeche inegei. Nebo ang'wan kakinetkei kayanetab tetutietab Jehova. Atindiotab Boaz kobwotwech akobo chobet kenai kele Jehova tuguk tugul cheyoyoskei eng sobet kongen Jehova.
kenai kele kingotun Ruth ko kiek oret notok nebo kap Dauti nekitun ko kimong'une Jeiso. Kakenai eng yutok kele boisie Jehova ortinwek chemakimuchi kenai. Boisie akot Jehova biik chekikesas eng society, biik chemakikere ko biik. Ker mosokani kakonyo eng oretab mosokani Ruth, ko ngisub lainatak oret nekipkomong'une Jeiso. Jeiso nekikonaak mising eng ng'ony kong'ete chito nekimokonaat mising, kong'ete chito nekimong'une emet age konyone emet age akonyokoek chito nekibo kamanut mising. Kou notok ko kakenai eng orani kele mite Jehova ak kakonetech ko kristianik keeku che ititootin. Kakobor eng yotok kole boisie Jehova chi age tugul. Tos mi chi netinye kiy netesei anan ko tebut? Tebutiet. Oi. Tos kandiet ni ko nep Nandi? Amu nguno is ko ngot kokesunegei chi manung'otiot kokap kecheng Bamuru, une kandiet nemi Bible ak nekitinye eng kipkaa? Ko noto nekamache ateb. Atebutienyu noto akine. Ara kang'et ng'o newalu ngewirchi Pastor Nyalile? Mamwa Pastor Nyalile ko ngaker akere eng konyekab Jeiso nekinyoko kondiech amu kikakepetye eng tengek ako kinyo nyokoek inendet kale ing Kingeresa mi ng'olyo nekekure koet anan it's a Greek word is it? Koek inendet Hebrew. Yes, a Hebrew word. Kohel. Koek koel. Kitab oret ne nekit. Kitab oret ne nekit. Koek inendet nekinyokosarwech amu kikakepetyi. Alen yani makomi oret age. Kait oret nekakobetyi. Ko inendet nekinyokosarwech. Ko kondiet nebo chametab kipsengwet kowektech ole kikimite. Ko nep Nandi ko sikowal Pastor kole une nebo Nandi ak kondiet nekinyo Jeiso nyokoek inendet ne nekit kosarwech. Ngokere ketinye kurgotik, testai Pastor. Yekaimwa Lilian kandiet nebo Kalenjin ko kikindi amu kiribe bororiet kotestai ako kikakisich tibik ichegei eng gai ko kikichengei angot koek gogo nenamchingei lakwetab kakanut sikobit kondi keswekab gai sikerib simamasta. Ko kikichengei muren nebo oret neribei keswekab gai ako kikikoshindos. Eng koshinet nekikikoshindos ko kikikoshindos eng iman. Nengakemwochi ko makekere chi age nenyone kaatak kosir nekikimwa akekoshin. Ingebe kristianatet ko katuyogei bororiosiek oeng'u. Ketuyogei bororietab emetab Perisik che Pasha anan biikab Moab chematindoi atebet nebo bororiet nebo Israel. Tindoi atebet nebo kandiet neter ak bororiet nebo Yahudik. Yahudik keribe keswek chekindii akobo oret simamasta koburuchgei keswek chebo sang ak chebo orit. Amune sikoboisie Jehova tuguchu kou ye kakekas? Komoib Jehova kipkaa nebo biikab Moab. Kaesho eng yu kiboitiono kilech al mbaret kole maal mbarani. Al mbaret, kikayan kole al mbaret. Tap kemwochi akobo kwondo kole acha. Amu kesub oret
ak atebetab iton nebo bichun simakimasta eng keswek chekikakimwa. Ingen icheket bororienywa kole makoi indii bororiet age ako mising ko kutit age nebo Yahudi kiribe keswekwak kolachicha ko ngoeshoe ko iman eshoenyi nikiesho ko kimeche kobor leu tilyandit nemitei bororiet nin ak angen ale kikochi Jehova ng'omnotonotok simaburuch ak ng'omnotet nebo kipsengwet. Jehova koboisie chitugul kou ye kiboisie Nebukadneza nekilaitoriatab bororiet akomut keswekab Jehova chebo Yahudik chekimite otwognotet sikobit kobarta telunotet Jehova kokakorib bounindet nebo sang nebo keswekab kipsengwet. Jehova kotindoi rirgei nekaboisie nguno Boaz akole Boaz agenge eng ripset nemeche koboisie Jehova amu kangimwae Evelyn ile manyokwai tengekis kitililgei inegei kanyokotebe kelyekab komelen kitililgei inegei eng muguleldonyu kole maae kit neu ing kabwatutikchik komaboisie ng'oliot nalen you take advantage. Ingelelele katunisiet neo ak tuguk chekikwai biik kolen kakokilwo mait kipkel isubi leu ng'atutik akale ing kabwatutikab kandoichu ko kiingen kabisa kole ane ko kikineta mawendi yo ako maae kit neu kiingen ako kibor Jehova ing oritab mung'otietab tamirmiriet. Keneta nitok anai ale yameche Jehova kwai kiy koboisie tuguk chemakibwoti kobor leu bounotenyi. Kaboisie Jehova mosogik somok. Mosoget netai ko Naomi. Mosogik oeng che tibik chebo werikyik, chepyosokab werikyik. Akoboisie Jehova tilyanditab biik chetindoi ng'wonindo amu kakobet manongotoikwak. Ng'wonindo netindoi mosoget age tugul mising ko mosoget tipchu lagochu tokomengechen matindoi lakwa akanyokwo mosoget neo ne kamet. Tab kolen koker kamet koker tai nebo lagochu kole bendi sobekyi ano lagochu. Ng'o nesikyin lagok sokondi kai. Jehova komuti biik akoi uindo nebo sobet. Betut nekakoit ingekut nemaikere tai akikere let eng sobet nemakomi kamang'unet eng chi age tugul koyote Jehova oret morondut nekararan nemakibwoti sikobit kesorune bororiet nekakonus. Kebor Jehova eng tilyandit kele boisie Jehova koik kou ye kimwa eng sirutikab Jehova. Boisie Jehova tuguk chemakikere eng konyekyok akonyo kongeti Jehova chi nekomakebwoti sikobit koribe Jehova bounotenyi ak torornotenyi. Kongoi mising. Ngatesyi yoto. Okay. Bo kamanut ng'olyondoni amu taune ng'olyondoni taunet kurget taunet 3:15 yekingokakobit kabutet kole Jehova ayoku keswot nenyikekwonyi asitun eng keswotab murenonotok kigen nyekesor kabadam chekakobutyo amu kakeng'isir boiyot kakome boiyot kele akoi kobit kondiet nenyekindii chepyosoni kirgit age nebunu bororiet age amu kakoek moek chesiche Adam moek chebeku koek kemusta kirgit kimasta age ko kikirib keswek keribe keswondonotok kesich eng kwondo age tugul nekikituni ak muren age tugul nekitunisie ko kikigeni
keswot nekigen nekikiribe. Kokoromit akot ngisoman kitabutab atebetab lowik 15 kong'olole ung'otiet ak kamanutietab keswot nekimokemoche ketangoe keswek. Ko nginyo kibitu taunet 38 kosich Juda werik 3. Asiche werit nekikure Er akosich werto nekikure Onan akosich werto age nekimining nekikure Sela. Kotun kotunis werik kekure Onan, lakini kikolkol nea koroepchi, kale kikorot nekikibirmir met ako kiyak chichoto akoi tun kebar. Ko yekibar ng'etae kikure Onan, bas kolechi kwan werit nerubei, ngowe arama ketun imba murtong'ung silolchi mat wertonin. Konai kole lagok chekisichei mising kiboretiet netai kobunchin wertonin kitenye. Koesio koyan sine, lakini ngomi katikati yo kotangoe lakwani akomelel keswek. Ae ne chebo bortonyi ak boiboiyenyi, lakini ing'et yekatokole keswek kong'emang'em. As kobar Jehova akine. Aya kotokomining ng'etenin kekure Sela akoi kole kwan ara amu takikeni koet ni ara makewe kokoi ng'wong. Ako ngorit kakong'uny boiyot kole katar ne chepyosoni werik aeng sinyokolugui ni kokenyi. Kolechigei kenuni akinye korib ing yekawa olin kenyisiek cheng'ering. Kolechi lakwa age eng yutok kop akotunisiechin. As komakas nin kole kaketilchi kona, kotil kona inenyi akine ipkorib boiyot sang, kake boiyot akine kitinye ng'alekchik chekingap kwendi taban olo. Konam mestet boiyot. Ko kamoche aboisie yutok kobor tuguk kondiet nekikiribe keswekab bororiet ko ki chito netomo kotunis, amu werik 3 chetupcho kokakotunis neo kotomo chu oeng. Ko kinyakomen yo kelechi nebo oeng netomo kotunis kotun lakwani asikobit kesich keswot nekilolchinin atyo kobunchi chu kong'et. Alen koker kole acha kakosit momoche. As ko kinyake barak ine nito koyach is kogen, kigen namba nebo 3. Ko niker eng kurget nekakesoman eng yo Eva nekibwote ng'atutik 25 koitet 5 kokale ngot komengindos chetupcho akome age amasich wero komat kitun lakwanata, kitunchi sang ingo nindi nebo arnywa. Ngole mengindos ko kakotunis agenge akoribe chun amu mana chi komakomi kwan ak nang ne kou werikab kap Juda kondoi Onan kokakotunis kotomo Er kotomo Sela. Kou chuto akichek chu mengistos chu. Lakini eng betusiek chechang kwa kiyotok kot ko matokosub Israel ole kikisubtoi. Kole chito acha amache atinye nenyunet siateshini kouno koba Sela amu king'et boiyot kowachigei kotunisiechi. Lakini ikere ile kinyakoike notok ko kimatokomi kamang'unet. Ndakikondietab Israel ko kergei ak nebo Nandi ko kimatokomi ng'olyo, kinyo kitunisiechi weri ko kitanyone lakwani nyokotebe kora akotestai kosigis. Lakini kinyo kitunisiechi werto nemining ko kerak oret konai nin kole mami ole takindie. Bas konerech akine kole amu kakeker kurget iboribe boiyot tai amu kitinye matatet boiyot. Ipkwan taonit age nekimi oret ko kicham kwendi kotile kororikab kechirek chorwenyi kobune olon koit olo komu kyakokeskei chepyosenyi kowendi sipkoru hoteli akocheng cheplemnyang yo koteshi ning olo komapkolachkei lakwani akorib boiyot tai. Ko ng'erib boiyot tai komait boiyot nyokwai iro kerkerenyi necham kwae kokameng'en kole nebo werit nito komalechi kop. Asta komase mutai kele kakile nyikis nebo werit ngolin komale boiyot okonu kelach
kokaking'omi lakwani kole bas amoche inde sei yu. Ako kochi risit komende sei no boiyot kolech bas aibe credit card akoibin ak kibandet situn kabiketu artet nyaityach kibandet komatun kiyok boiyot nin kiyokune artet nyokochengso kipkoe koibu ole kotep kocham komi chepyoset mi kele ko chepyoset ne kolyon inye akoi achanga ng'alechu shu komewektani kole kobachek kele mami olon as kotepto ni kibandetab boiyot tun moche kekinde in keyochi tumdo lakwet keng'et in kebar amu kole boiyot kopkoe kesesnotet ing olin ko chepkuoni ang komosta nin koles lakwet kotomo ame anyun atinye tugun chekamoche konyit boiyot komoib rungut ak tuguk tugul chekikemeto deposits tap kolen koker boiyot kole hai kole acha kobe ng'alechatak kakenai boisiek ko nguno ko kainai yoto ile ngot ko kichamdaat eng Israel kondi chito netinye chepyoset age takimatokerokse orani lakini kinyo kindi kakitun chepyoset age kokerak makimuchi kindini ko ole kiunot eng Jehova lakini ki baadaye kokerkeit ak dikobo nin kole acha mamoche in andi koyach as kole atuni nenyu atyo komi nimi taban yu koyoto yekinye keng'et yekichek Nandi kokale Nandi achicha makilole mamosok kounoto makoi ing'et indi nebo nyebarng'wong kokendi indi lakini iloli mane neng'ung'et ilole mastanin koterchinotin ng'alechu aeng'u mongeburuch. Kongoi. Kongoi mising. Amu kakwo sait atochi mwalmuyot nerube. Bas, kakinetkei tuguk che echen. Akatestai kinetigei. Chang biik chetekane advantage kolen kaumyeit. Tos much kot kobar chi nebo arnywa kole ngabar nebo arnywa ko anyoru chepyosok aeng amu akikona mentelet age. Kole siku hizi abote beishek aeng. Manamegei kipsengwet ng'alechatak ing kit nemeche bounatetab Jehova nenyonei kokobate kotebi ing tililindo ak kwa imanda ekoshek tugul. Kabinyoru gogo neketunis kele bas kikotunis gogo orono in kakecheng chi nekakale nyokolole mat eng gai as ko betun ile in yebon ole kitunis gogo akot eng bukuit akotunis akobo korion tugul komeche sitekenetkei tuguk chechang ing yotok eng oritab atebetab Nandi ne nga kilen mi tuguk alake chetililen komi tuguk alake chekikoropkei shetani ako justifaan akole bo man ng'alechatak. Bukuit kong'ong'wei tuguk che echen chekinetigei mising kosir. Ameche aib nwokindo kityo kanetishetab kosomok kasi nemwoe akobo Aman ak Setani. Kingen achek tugul eng atindiotab lagokab Israeliek kele kyakoba kot kelul akot kot kobo bounatet nebo Babylon. Ako kikere eng yu Esther koboto Mordekai ak biik yautik chekyakelul chekimitei eng bounatoni Babylon. Kibaunishe laitoriat nekekure Ahasuerus anan kikure Success eng wakati notok kimitei atindiotab Mordekai ak Esther ak lagokab yautik chekimeche kinetkei eng betutab rani nwokindo. Esther ko kyakoek chepyosetab laitoriat eng kasaratak. Kimitei chi nekikure Amanas eng yu nekamalenson kobor kerkeinwek chemitei eng chito nekikure Aman ak Setani. Po kwong'ut netianye ako orokenet netia yekikerkerchinet kayonioshek chengekero kerkei ak Shetani akoi chito nekeboishe iegu an agent nebo Shetani inamchi eut Shetani iteshi kimnatet ak itoret eng ortinwek cheterchin. Kokonech as lesson ngiro Aman ini koboitiot eng laitoriat. Laitoriandani ko nito nekimite Esther orit ko agenge eng kwonyikab laitoriat. Kale king'et laitoriat Ahasuerus anan kikure Success koet chichi kikure Aman koek neo eng kiboitinik tugul kosir bounik tugul chekimite eng bounotonoto. Kokisoman kitabutab Esther 3 koitini 1 akotestai
ko ya ngalali ku gela mu atindiot ko lagi nengi testing ko ga sama nang bugo ko ge wi soman jige kala gi tas la historia aman ko sirba unek to ko jigi mite en gema nota na ile kayet aman awtu ko sir la go ga kabla historia ke inendet ne gojin gondet ne sirto kalle ki kinguru kin inendet ko to le wendo te kinguru kin ki gojin ko la sunet anan ki gojin teror na tet age ko sir ngatutik ab kabla historia ke gas ka moy pasta nyali le gole ki nini na ngatutik ki ba medical presik ke gi mi ngasarata ko gi mo ngatutik ki na megay agore tab Jehova ki ngatutik ki mostoti lagin gi mitala ab Israel ko tunda ngatutik na ba Jehova na gi go ji che ko ngaten min ngaten wa ag ya buguna ta ogo lagin mitas ko ngwenu tab por yo seju mi tengwenu tab mi ngwenu tab pasia ole mi tenga tuti keter cema na magay anga tuti ga bare tap ko kala gi ma aman ke gonyi tinendet agi gutungi nendet laga na galle anga de teng kala gi nguruk so otwa tokol go gonyi aman ago may nguruk martagae an go gonyi tinendet kalle amane kalle amu kimo ga na magay ngatuti ka blaitoriat ak ngatutik ab sungot kot kian ge gutungi aman ko sir Jehova laga na galeng yo ko tebe bi ameja soma ngen ameja soma ngen sta somoge taiteni ko somok anan naing tanya soma no kala agi nguruso tuwa tukul jabalai toriat jegi mi on marija tabla laitoriat ak ko gonyet aman amu kiga ngat laitoriat ku notok ako bay nendet kele nyoru not ki gonyit ak gutungi nendet ako gi may nguruk martagay anane ko gonyit nendet ay to somok kala ko mo janyon otwa ga kab laitoriat jegi mi on marija tab laitoriat martagay go lenji amune si bistoy ngatu tab laitoriat kala gi ngalal ji nanyo nendet eng betu tagat tugul gingalal ji nendet betu tagat tugul age maga siti je kala ko moji aman ko ger ngomie ko tebi ngalega mortagay bunoto amu kiga go moji ije go lenji ayutyo ki ayutyo aman ago no sorry mortagay ago kya go moji pike gi mite gwenun wa go lenji ayutyo tanenda ko ginge mat ko gonit ngaliata ko gasit ag ko kutungi ago konyit hamanene naga buye ngama tablatoriat ko ne reksa biki mitei ko mitei kwenun wa martagay ago lenja mane asme gasit na tude tablatoriat amane asibistoy nata mane sigere me kutungini anani ingrukini anani gonyiti amane ko mu mega sey ngaliata tablatoriat ko moji aman ngelene ya ge moji aman ti kelenji kera nyon got ko ga gi ay jiji ne ma go nyitin amen rukinin amagasini ko ker ngot ko to seman go tastangal yantan igere nyege lagi ni aje go lagi gerti ya go lagi ngende kingen gele ma go nyitin jiji gap sa ma gere ko yegi kalle engaiteni komut kalle agin go ger aman kolle may nguruk mortagay anan go gonyi tinendet kala go nerej mising kala gi nerej anyon mising aman amu kago ger go laga ay man ngale joga ngalal bi ko le mo gonyi to ame nguruk kino ko gagay man piteta mortagay nito magasit ama ngetin ama gonyi to kala go nerejas ing nerege keje ko ngap ko nereje kale ko jeng yeitiet ko bi yeitiet ngori ta aman ago mortagay kala ko jeng aman ko bar mortagay ama to jeng ko bar mortagay inege ko teng ta tutiet ko le matilagi abar mortagay inege ago nyolu ke bar yewutik tukul te mitay ngoror yon kala ngap ko le nyolu ke bar yewutik tukul
kale kwa anyun ndaitab laitoriat. Amune asikowo Aman ndaitab laitoriat? Kwamu kakobit kit agenge korok eng yu ne kakimach keker Mordekai Aman ko kakerkeit ak Shetani eng oret agenge nekakomwoi Evelyn. Yeisoma eng kitabutab Mathayo 4 koitini ko 8 akoi 9. Ko kikiyom Jeiso akimut kwo ong'atet. Atep kimut tulwet barak Shetani akoborchi ng'anaset tuguk cheechen. Atep kolechi akonin tuguchu tugul ngotibutyo iloswo. Kwe kito nekakikochi Mordekai ak lagokab yautik chekimitei eng kasaratak. Kokutungchi, kokonyit, kokasit, akoyai kou ng'atutietab laitoriat nekimokonomegei ak sirutik chetililen. Lakini Jeiso eng yu koking'ep ketiem komakutungchi anan mailos Shetani yekingap ketiem ako kitonon eng imanit. Ko eng nitok kebeberta netai nekangetiem lagochu kelenji kokutuny kokasit ng'atutietab laitoriat nemonomegei ak ng'atutikab Jehova komakasit ako makutungchi amailos amanamgei ak oretab baunatet nemonomegei ak oretab Jehova. Kalas yutok kobor korok kergeindo nemitei eng Aman ak Shetani kokaek inendet nekendegei komach kilos asikobit kole sikeribok asiketebi tugul kobate okutungchi anan okase chit anan oeb chit akorib ng'atutik chok. Kale kocheng anyun Aman kobar chichi kikure Mordekai. Kale kwa taitab laitoriat eng koite 8 koibe yaitiet amu kakobit yaitiet eng oritab Aman. Kale kwa taitab laitoriat. Yeite kolenji laitoriat, takilenji Aman laitoriat as well as mi biik alak chekiyom emet ako yestat eng kwenutab biik eng emotinwek tugul chebo bounateng'ung ak terchin ng'atutik kwak ak chebo biik alak tugul amaribe ichek ng'atutikab laitoriat. Matoreti kiy anyun eng laitoriat kobakakta ichek. Statement nebo let no kole matoreti kiy eng laitoriat kobakakta ichek ko kasuggesten Aman kole nyolu kikes tugul mami kiy netoreti bicho ngotutik kele kang'etinyo. Kale tindoi ng'atutik kwak cheter ak nesirei komakase in ng'atutik chebo laitoriat inendet. Komwowech eng yu ng'oliot neo ne kakonech akobo ng'atutik kwak cheter chekang'alal Aman komwochi laitoriat. Kale biik chetindoi akoribei ng'atutik cheter chemabo laitoriat. Ngisoman eng kitabutab Ng'ang'utiet 12 koiteni ko 17 komwoe kolen akinerekyi masetit kwondo akwo kobargei ak keswekyik cheking'et cheribe ng'atutikab Jehova akotindoi bornatetab Jeiso. Kokonech kito nebo oeng nekakiborundo kergeindo netindoi Aman ak Shetani. Kele kinerech Aman akwo koborye lagochet yautichu chekimiten bororion kwo kotetyi kebar akwo taitab laitoriat asikobit kikes ichek. Kele amune? Kele amu kiribe ng'atutik alak cheter chemabo emoni. Kiribe lagochu ng'atutik ngircho? Kiribe ng'atutikab Jehova akotindoi bornatetab Jeiso. Kokonech anyun nebo nguno rani akot akichek ko kristianik chekimi sahi kele kitinye ng'atutik chemakergei ak ng'atutikab ng'ony. Ng'atutik chekisir Jehova eng mornenyi. Ng'atutik che eng betusiek chematya kotesetai kobichitu mising akichek cheribe ng'atutichu koyekibichit eng lagokab eng yautichu chekimitei eng kwenutab bororiosiek. Kobichit amu katononso eng imanda amakutungchi anan kolos anan kokonyit kito nemanamegei ak oretab Jehova.
ko kale kinerech aman kinerech shetan akol kimeche kebergei ak keswekab yautik mana ma Mordekai inegei kibare ak Mordekai ak keswek tugul chemitei chebo chetupcho ak tilyet ak Mordekai tugul ak ine ngele sorry ngolole kuni komi esta olimbo ko ab laitoriat koe kwangutiet agenge kele kaga ngiro pikyait ak keker tuguk chekimi eng betusiek kibo tai keker konetech akobo betusiek chemite nguno kelenjigei angai king'olole kele kitindoi lapkeiyet kitindoi tai kitindoi ko kikoborunet eng ng'ony komugul yekitindoi tait ne lapkeiyetab Jeiso nekitindoi ng'atutik ak bauranetab Jeiso kale kiter eng ng'ony amakinemegei ak biik tugul ako kimeche kele kobwanji biik tugul tait kui kitameche akichek bichu kole kokasit Jehova bounatonoto kimitei lakini eng ng'oliot nemite kole kiek bunyot anyun aman nebo yautik ak kitet ng'atutiet eng oitinye 13 kale kebar yautik tugul ameche kasoman kangwo taitab laitoriat sore kajakte kangwo taitab laitoriat komwoche laitoriat kolenji mi biik as che mi skatat yani mi ala tugul eng baunateng'ung na ile ki baunatoni kikisubi kita kikure provinces ko provinces ko kitindoi provinces 127 lakini kale eng provinces chuto tugul 127 kiibou laitoriandane ko ala tugul inyoru bichutochu kikure yautik che biikab Mordekai che makasinit amakasin ng'atutieng'ung kolenji nyolu kekes tugul kokoi laitoriat chomchinet aman kolenji kakonin chomchinet oroni peteit nekiluge koek rubber stamp sirte ng'alek koba bororiet tugul kele kikes lagochu kosir aman ak yokto barwet kwo kebeberta age tugul nebo province kemwaita akobo kele eng betut fulani kebendi kikesu yautik tugul chemitei eng baunatoni amu matokasit laitoriat kebendi kikesu kale king'et kakochobokis akoba kele kibendi kikesu komeche sikomwawech chito netarwech eng yobo let ole kitepto atindiot eng let ngototos kikes anan ko kibet sarunet lakini eng yu kokeborwech kit agenge sirutik nekalechech king'ep kong'etin kait 13 kale akikiyokto baronok yekakamwowo ngunono akikiyokto baronok kiyoktoe biik koba emotinwek tugul chebo laitoriat kelenji kong'em kebar kilus yautik tugul neranik ak yosen lagok chemengechen ak kwonyik eng betut age eng betutab 13 eng arawetab 12 kekas biik chekikikes kale kikes lagok kikes neranik kikes biik cheosen koboto kwonyik amune amu ng'atutiet age neter nemanamegei ak oretab laitoriandani ngisoman eng kitabutab Ezekiel 28 kaitini 11-15 ak ngisoman kitabutab Isaiah 10-4 kaitini 10-15 kokonin ole kiu Shetani ak katororetab kei kitororgei aman koboto laitoriandani komach kilos koek Jehova kit nekiu Shetani eng olimbo kipsengwet nekitororgei akole atokostoi kotosir bolik ak aikeitu inendet toror mising ko kimach kilos kosir Jehova kimach keboisie ng'atutik kwak kosir keboisie ng'atutikab Jehova ak koborgei icheket anan aman mwenyewe nekitindoi eut nebo tai nebo kosapoten policies chebo laitoriat koborgei inendet koborgei kowo Shetani lakini kakon asingi kole kiborye Shetani Jeiso ako kingomatokomuch inendet kale koborye biikchik ne kingiro kora ikere ile kiborye aman
Martagai ak kiboryo kora biikchik. Amune koamu kiisubi biik ng'olyo nebo man anan kiisubi biik ng'atutiet nekimitei eng kasaratak ne ng'atutiet nekikoi Jehova ichek. Kale kingomatokomuch koboryo anyun biikchik. Kale amu ki bichu ko kiisub ng'atutiet ne ngeibu akoi nguno akot akichek ko ki kristianik chekisubi Jeiso, kisubi ng'atutikab Jehova, kikurenech kristianik. Kale chekiribei ng'atutik alak cheter chemanamegei ak ng'atutikab bororietab Persia anan Peresik. Komite akot akichek chekimite eng kasari nguno chekisubi ng'atutikab Jehova, chekale kiribe ng'atutikab Jehova ak ketindoi barnotetab Jeiso. Kotebene kityo lesson eng yobo let yekitare kole yeit betut nekisirtoi kele kebar chi age tugul ko kikisirto eng kasari ak kesirta baronok chekikisirchi bororiosiek 27 anan provinces 127 kele kikes yautik tugul amu makasit ribe ng'atutiet neter nebo laitoriat. Ko yeit betut yekisirtoi eng ng'atutietab Jumapili, kale kotes kole kotos ng'o netononi, kokesoman eng lesson yobo let yobo ng'unyo. Kale inendet netononi ko inendet netononi nguno. Kale netononi eng tuguk chemengechen nematepchei eng oret nemamake, lakini eng oret neisubi kit akot kitigin nemite eng sirutik chetililen akoibe koek bo komonutiot. Ko inendet netun tononi eng kasarta nekakisirto ng'atutietab Jumapili ak kele kikes ichek tugul chemaribe ng'atutietab laitoriat koek kakimwa eng tai. Kale inendet newendote ng'atutietab Jehova ko netun tononi. Inendet netun tononi eng betusiekab nyalilda ko inendet netononi nguno. Ak yetun kobois ng'atutiet neu nekibo Aman ak laitoriat, kikes ichek cheribe betutab Sabato ko tun tonondos icheket chetonondos nguno koribe ng'atutikab Jehova ako tindoi barnotetab Jeiso. Eng oret age kokinetkei kele kaka kikerkeit Aman ak Shetani eng oretab kakirinda ng'atutikab Jehova ak kokimit chebo laitoriat. Tos kikirindoitoi ano akot akichek, and tos kikerkeitundoi ano ak Aman eng ortinwek cheterchin kesapoten Shetani ak kekasit ng'atutikab Shetani ak kemete chebo Jehova. Chi netesei anan ko netebe? Bas, amache atai mwalimu newendi konetech mising ole kimuch ketarta atindiot nebo lagochu yekingakele kakiit kenam ako kakele kesir baronok, kakele kikesu lagok ak neranik ak cheosen koboto kwonyik. Kotos kitestai ne yekitoche Pastor Nyalilei kotarwech? Kongoi mising, kongoi kanetikyok chekakonetech ng'alek cheechen chenyikisen. Atindiotab Esther, atindiotab Naomi, atindiot nebo Ruth ko kwenutab tuguk chooksei eng korik amu ngiwe nguno mosogik cheu Naomi ak tibikyik oeng chekibe kwerikyik komwoe luget nemitei kwenutab sigik ak kapchi eng sobet nekimenye eng emoni. Tanyiwege Esther amu ngiker eng yu komi atindonik oeng'u ako tugul ko kikisir eng kitabutab Esther. Ko kitabutab Esther ko kwenutab kitabusiek chematosomoni chi mising. Amu ngisoman kitabutab Esther komekuitosi ngot atindonik chotok amu atindonik chekiyookis eng lagokab Israel atkinye. Tindoi amune Jehova komwoiwech tuguk chekiyookis atkinye ak tuguk chemeche koyookis eng achek eng betusiechu kimi. Amu ngiwe atindiot nebo Naomi kobekune lagok, kosirto manong'otiot akobek werikyik oeng'u ko kit neyookse eng korik chechang. Matin koi kristianindet ako kieku chi nebo kanisa, kotab komong korot nekaam kapchi. Ko ngoam kapchi ko kanyokomwoiwech kele tokotindoi Jehova amune kotokorib kaatak
en betusiekab usisiet ak ng'wonindo. Amu meet ko kit neng'wan netinye kapchi. Amu ye kakwo manung'otiot ko makomi besyo kotebitos. Kakome. Komeyo werik ko kakomeyo ko makomi or age tugul. Ko iker ile kiboisiechi Jehova koboisie Naomi ak koboisie Ruth kecheng Boaz, korib Boaz keswek chebo oret chebo lagokab Israel netun kesiche Jeiso. Eng atindiondoni ko kokonech kamang'unet kenai kele anga mautie Jehova biikchik eng betusiekab usisiet yebitu nyalilwogik. Ako meche inai anyun komie ile sobet nebo kristianatet ak sikunet komami konyumnyumit siker kouyo kiy ne rahisi itach logoiwek chemiach ak ibaibaitu betusiek tugul. Kitindoi birutik, kitindoi ng'onunwek chebo mionwek. Nyone meet eng betut nemebwoti akousech akonyalilech. Kakonech yutok komie kenai kele Naomi kotelelochin mosongik tugul chekikobek manung'otoikwak. Tibikyik chebo werikyik nguno koboru kole mitei mosongik chakitesyi mosoget nebo kapchi sikobit konyor ng'wonindo. Nengoker chi nebo sang kole kikichub ako kikiban bichu, tindoi birutiet kai, koutie kele Jehova kotokomi koboto icheket. Eng betut nekakoistogei biik nemakomokenoi kotomo koutie Jehova kaatak tokorikyin icheket akong'ololchin. Konyo Jehova nyokobor chi nekikure Mordekai nekakekas eng atindiot kakotorote Ramaru. Kokabit Mordekai ko imametab Esther neiboru kole Esther komuchi kokiyakosirto sigikyik akine. Kotokomi kimnene ko kitoret Jehova Esther ko chepto ne sany ako chepto ne kararan. Ipkotuny laitoriat ne Mayahudio ne mengen akobo Jehova ako mengen akobo kipsengwet. Komut Jehova ipkotebe eng kanaset ak bounatet sikoek inendet nebo ukura sikobit korib biikchik. Sinai ile Jehova kobo iman. Imuti Jehova kowoitoi chi eng oret nekikwong'e tab ikeri kokakoek kandoindet. Kergei ak wanasiasa chetab komanda chitab ikeri kakosir eng bunge. Tab musai ikere kakoek gavana, age kakoek MP, akwo kabisa akoi tab iker age kakwo serikalit akotebo kelutab laitoriat nebo emet. Anga tindoi Jehova kiboitinikchik ne eng betusiekab ng'oiyondit ak nyigisindo nebo Aman ko kergeindab biik cheweche Jehova. Ako chi neweche Jehova koboisie oindet kondoiyot. Ko ngonde oindet yu konde Jehova nenyi. Ngonde oindet kole borei biik yu kondoi Jehova biikchik kinyi nesaruchu sikobit koba parallel tuwai nemakoshindos. Jehova kobo iman. Ibwoti ngot betusiekab Daniel ile mautie Jehova Daniel ak laitoriat Nebukadneza. Kemeche kebar murechu Shadrach, Meshach ak Abednego kong'ong Jehova ung'otiet nebo karwotitoet koboisie Daniel sikobit kokaikai muguleldob orogenet nebo laitoriat ak kosor bororiet nebo Israel. Tindoi Jehova eng ibindo age tugul nebo laitornatet nebo emet kotindoi Jehova chinyi neteleli eng yoto. Kakomwoiwech Ramaru aker pichait nebo siretab baronok nebo Haman nekasir baronok kosirchi kaundishek 127 kosirchi gavana age tugul. Gavana nekikinyor barwet kelech oye kokekas kele anga kikoyom emet komugul Yahudik. Ketebe namba 127 127 gavana kolotindoi roju. Ketebe nebo 4 kolotindoi roju miu.
kiserketa koba kebeberwek tugul 127 Yahudik. Amune sikwa Jehova kunotok ko kobor baornatenyi kele Jehova matinye betusiek cheuen kotindoi biikchik chemi tokwek. Mautye Jehova biikchik amu meche kesor angot ichek chemi yot. Notok amune kiserketa kompal lagokab Israel eng kebeberwek olap tugul sikobor mieindo nebo Jehova. Nitok ko keborwech kole melen nyumnyum sobet nekikesubu. Kaboisie ng'oliot nebo Kingeresa nekale mainde Jehova sukaruk sugarcoat sobenyo konyumnyumit. Mainde Jehova kele yekaiku kristianindet ak kaisubu kakebatisanin ak yeku chitab Seventh Day anan yeku chitab Mkristo kelen kityo haleluya kila keroritos. Mi yeng'oiyondit nebitu ak nyolilwogik chebitu akobitu uindo mising eng kwenunyo. Nitok koborwech kole sobet kaborunoik chebwone eng tai kouikitu mising ako ng'wonen ako kasarta kitikin. Keborwech Naomi ak Ruth kele tindoi Jehova kamang'unet eng mosokik tugul. Koborchi kele mi kamang'unet amu mi sorunendenyo ne Kristo Jesu. Netun komatebe mosokik kole kiwone boiyong'u akolen kikesorwok inye akoing'ung komugul eng baunatetab Jehova. Kaboisie Jehova Esther koek kotebe ng'echeretab kaplaitoriat. Kokakosir baronok Aman kole kibore yautik tugul kewal sanit. Kole kikiwalda sanit konotok kibore Yahudik kebar bunik chebo Yahudik. Kiboisie Jehova Mordekai. Sinai ile Jehova komie. Ko ngisoman eng sokol notok kile kesise kitikin kale kikibar korok eng kanaset nekure Susa. Kebar murenik 10 chebo Aman ak werikyik. Kokas Aman kole nene kaani angot tomo keker kit neuni. Amu lekiteptoi kakosir baronok kosirchi governors tugul kolech ameche keyai ng'atutioni koyokto Jehova imamet nebo Mordekai komwochi laitoriat. Kolech laitoriat tuguchu chemeche kwokis asomin eng laitornatetab Jehova konyor Jehova chomchinet eng Esther eng laitoriat kerib Yahudik komakibar. Esther ko osotiot nebo laitoriat. Esther ko katelel noto malaikayat nebo kipsengwet nerirei sorunindet kosor bororiet nebo Israel nemeche keng'em. Kitelel Aman ko oindet akoi let. Ko kitelel Jehova koboisie Mordekai ak Esther kesorune bororienyi ak biikchik. Ngisoman eng kitabutab Esther 4 koitetab 13-14 komi ng'alek cheng'ering'en chamang'u ameche asoman. Kolech kikilech Esther kale kingomwochi Mordekai ng'alekab Esther kowekta inendet walunoni kole amebwat inye ile amu imi kotab laitoriat ichilili kityo. Yani kakimwochi kelech amu imi kotab kaplaitoriat ako inendet ko kwondab laitoriat ichilili kot kebar biik. Kikimwochi akine Esther sikonai kole lugoni kobo nyigonik tugul. Angot inye nimi kaplaitoriat komokoi ichilil. Kot kebar chun ketounen. Amun Aman kole kakotetuta ak kakomwaita kebore tugul. Mokoi ichilil angot agenge. Ko ngikasate ile ng'alal sorutichab Jehova komwochi eng 14 kole amu ngot isis eng betusiechu konyoru Yahudik toretet ak sorunet eng komosta age.
Ako ime inye koboto kong'ung kwanishekuk ak biikuk tugul. Ingele lagok ng'ololyo akine kelechi kotisis memagee kiy. Komeng'etu. Beku biik tugul. Angot inyendet meng'etu. Ng'alalet ak ng'ololchi Esther eng yun. Kaking'ololchi Esther kele usisiet nenyone ko usisiet netumtumi baunatet tugul akoite kakesunet nebo kiy age tugul. Ongisoman 5 koit 1 ako koitab 3 keng'ololchi Esther koek inendet nekaboisie Jehova sikobit konyikanit akokochi kamong'unet bororiet ak lagokab Israel sikotelel Jehova matin komache chik bichu eng laitoriat kotelel luget ak borchet nenyone. Bitu usonet nenyone eng tai. Usonet netai ko kikotestai eng kenyitab 1538 betusiekab imenindo nebo Kristianatet nekikure Dark Ages. Eng kenyisiek 1260 chemite kitabutab Ng'ong'utiet 12. Akoi kenyit nekiker Jehova kole oye nyolu ketustus. Kikoit boroindo amu kenyisiek 1260 ko kikoit nekikinyalil kristianik. Koyat Jehova emet nebo Amerika koek emet nekimakomenye chi. Komoi kristianik chekimi Europe ak emet nekibo chumbek chekinyalildos. Koyat Jehova ainet ak bitonin kosorune biik nolen surutikab Jehova. Kiyat Jehova kolugui beek akobit emet neyamat. En betusiekab nyigisindo ko kisor Jehova biikchik chekinam surutik chetililen. Akile Bible ini ko kikinome Bible. Makikiiboti Bible kou yekiiben. Kikereri kebeberta nebo bukuit netilil ak kepchei. Akomumul chito konde takalkal akonde akomumul akonde kutit. Sikobit korib amu kot kenomchin isomoni kebebertab bukuit netilil keborin nemuti. Kende ng'atutiet nekibo meet eng biik. Biik chechang ko kikiwiri ng'etunyek chekiame rubet eng kasarta nekoi. Ko kibek chechang ngot tomo koit ng'ony ko kibek biik. Kou betusiekab Daniel ak kewirchin keringetab ng'etunyek. Kinyolilso biik chechang ko kicheng Jehova kebenonik akobai amitwogik chebo kipsengwet chekiibu toritik akonyokokochi kutuswekwak. Nai ile Jehova komautie biik kotokirib Jehova Esther eng bounatetab laitoriat koboisie Jehova Esther eng betusiek chekimite. Imuchi ma Esther nekinye bwone ng'oyondit ak nyigisindo nenyonjinech achek. Ngiwe Ng'atutiet 13 komwoe akobo tiondo neboisie bounatet nebo emet nebo Amerika neu arwetab kechir. Keng'at ng'atutiet nemoiyole ako moioldoi. Eng betunotok komakenyorun iwendi kanisa. Kakeng'at betusiek iboisie betusiek 6 kong'ete Jumatatu akoi Jumamos. Jumapili keng'at koek betut ne inegei nekisoe. Ngomakisoe iwendi irutochini biik alak amu kokoyait ng'ony. Amu boisie ng'olionotok kele betunotok angot korik komakomi biik komie. Kokobois biik ongeboisie betunotok koek betut nebo kamunget. Makomi kasit nekeyoe eng betunotok. Keng'at chemengechen ak cheechen. Kochobe setani kakesunet nemoche kokes biikchik. Tindoi Jehova baornatet neinwokiti betusiek. Konotok kimwa Jeiso kole osom ak osaa. Betunotok komakot koek betusiekab koristo winter. Anan koek betut kot komi chepyoso ne chio netomono amu oo labatet ak wasetabgei eng betunotok. Ako mat koek betut nebo Sabato. Ko ngong'olole Jehova tuguchotok ng'wonen koboru kele nematiny
kebune maat nekibun Shadrach, Meshach ak Abednego. Ako kingobendi maat murechu kole angot masarwech Jehova ketindoi kamang'unet en chito nekikeyan ako makeweksei let. Ko ngobendi maat kakelal konyil tisab kolip maat icheket chun alak. Tap ko ikere nyigonik chekakokongei sinyen akotach logoiwek chemyach. Matingiyan anan ko maiyesh ak iyeshe inyegei ko kikwamwan. Ko ngoingen maat komi mwenyewe ne tisindetab maat. Ole mrechu kakobwa amiu agen akoitu. Konyo Jeiso akokaikai icheket akokochi kimnotet. Tap kolen koker laitoriat keyotyi konyek chekamokokere. Kole kaker biik 4. Tos kamoko somok chokinde orit. Ang nebo 4 kokergei ak weritab inendet ne toror weritab chi. Kiyotyi konyek laitoriat akoyat bichoto kolechi omong'u ongo kutun chi tugul ako icheket chekokaesho kutung'etab Jehova otou rongekei akobar bichoto. Nai ile Jehova koboisie cheng'ering sikobit korib bororietab kipsengwet ak keswekab kipsengwet. Luget nekikotoi Setani eng Garden Eden ko luget nemeche kokes Jeiso eng let eng katewernatet nekiteweri Setani, kateweret nekiteweri Aman eng betusiek chebo let. Sikotelel Jehova koek nebo iman ak neikesunotkei. Tebutiet nenyolu ketebekei. Yookse tuguchu eng kwenunyo achek chekimeng'isie eng betusiechu. Ak kekose atindonichu Jebesta ak Mordekai ak Haman. Ak kekose atindiotab Naomi ak tibikyik chemoswokik. Ko nee neyoech kenyoru kamang'unet eng betusiekab busisiet nekinyoru eng betut ko ki kristianik eng bandanyo ak kamang'unetnyo nebo Kristo Jesu. Tebutiet nenyolu ketebekei eng betut age tugul. Ma inyegei ninyolili. Mebune ng'wonindo neng'wan inyegei. Mi biik chesirei chetindoi ng'wonindo kosir. Mi Jehova kotomo koutyenech. Kotomautye Jehova Mordekai ak Esther ak amu Aman nekamach kobar ichek ako mautye Jehova Naomi ak tibikyik ako kimut Boaz sikobit kotoret. Nai ile Jehova eng betusiekab bubisindo kokase ng'woninwekyok ak rirekyok ako mautyenech. Meweke let, ker tai betusiek tugul. Kongoi, tos tomi chi netese ng'olyo? Sasa komaketindoi amu kakwo sait neketindoi ak kanyisis kanetisiet nebo rani. Ameche amwoiwok akobo lesson otokotin akwek tugul eng lesson nebo wikit nenyone. Nemwoe komwoe kolen tuguk che iororu. Mi tuguk che iororu kole oye ngwaakse ni rani koarorwech kole mi tuguk chemite tai. Otokotin wikit nenyone sikobit kenetkei akobo tuguchu chekonu kabarunet akobo kakesunetab emoni. Nai ile tomo keutye tuguk cheiborwech kakesunet ak maunotet. Kongoi mising ongesal. Kiptayat Jehova kamuktendenyo. Ikose atindonik chekiyookis eng betusiekab Naomi ak Ruth ak Boaz, Esther, Mordekai ak Haman. Kobwotwech tuguk chekiyookis eng bichu. Iman kele kinyor ng'woninwek ak pichiinwek. Imuchi ketindoi tupchosyekchok chekasech eng kanetisioni chebune ng'woninwek chekergei ak chotok anan ko nekit kokergei ak tuguk cheyookse cheng'wonen. Amu maiutye ichek, meutye angot achek akichek chekibune ng'woninwek cheuchu. Berurech eng kanetisienyo nebo lesson kekonech kamang'unet sikobit ketienengei eng betusiek cheng'wonen. Kamakeng'ung ako wikini kibendi ak asikyok tugul konyor kaberuret eng kainetab Jeiso ne Kiptaendenyo. Amen.